Hello mayam, welcome back to my channel Rumita's lifestyle. Mayam ngasi gi video sidi agi pending video ni agi subscriber my colorful world ma ki mindo ranjana kauri mana kuire ngoda request torapase ko agi first video thagat pada first part to agi second part aina dum isan gi first part because angang lo tumba matam thopani na ai complete photo loba ngam haudare video loba ngam haudare tuna agi mathak ki jumgi part second part pending hai dare ko adugi do ai kasi complete torake mana kuire ngoda request so torakpa do aina sumaina launa thammi sina ne jumgi because agi permanent nate ko chahi ahum loga move to doini na duna nusina aina dum video logani ma'am pa do aina sumaina launa thammi sina ne jumgi because agi permanent nate ko chahi ahum loga move to doini na duna nusina aina dum video logani family oina bagi tabakta lagi tha su phare mana ngonda request toro pase do ngasi ma ki wish to I fulfill tawrage ai gi su wish or ani ma gi su wish to fulfill tawani to me am cheng minasi jam ma pa de di ko si keno se banglo se chaw ma le ma manung da di jam chaw de room ani khatang lai store room ani kha bathroom do angang tum mani na ek khatang tat na nga ge ko me am haji angang tum ma tam ni ma khai de ge han ba da me am ai se am ta hornbill se phazata je mo me am nungsidra so actually na kanana sabda metai macham na sabani aba thobal ge manipur ge makut jamna hayaba magti mi gi masak se jenga kanda su mag jek pangam yaba magi talent ti bajana lai pot jek pa ubaga do magna se saba se magi se akhoi ge husband ge unit ta 52 ni magna mathanta sarai se duga mayam da present pi bani akhoi da su pirak pa ge ino dum nusida pulak pani jam phajaba duga kyam phajana side pick su pick panina carry to banu ai na pulak pani ha choba painting kai ka de ya da dum tharame to me ya me jengmina si mata ki rum to haudong si gi haudong se koi ba lak pa da gi dum lak pa da gi ba angang se koi gi jum da dum angang se poe ma gi macha se ani se poe ta ina nung si na dum pija pithak to ba da gi dum lak pa dai dum lai re si ga chat lo chat su chat te dum lai re se jengmu se me am jumda dum angang box le loi puna ma pija pithai aina dum tawre kana gi hodung no khangde thisu thirak tare mina seni mayam sina charo si de ulamani ko mayam chakhum leire dining table leire sona living room leire sena gi kitchen leire si ama chala si bedroom da angang tum room do dikatang tat na hairage me sina master bedroom ni mayam sina almira cupboard attached leiba te maning dana se bathroom leire se sofa hama extra jaga leitana ina sika dum thamba tagi sena phamung sia leire angangi dum dol khara dai sena balcony da leire lei khara ina thajalle so lagi se uba phangi de hodong ge no sika tonga na thambi de lagi se sofa kam bed ni apa me ama ina ne sandoga angang sanabagi tumhanbagi kegino aina siga ai sina office sare aina siga lebdi ma su dum tanarak na dum su nei badu aina mak su kadana dum phamu aina sabire seni meya si ai office ki aina table lai jaha office ki thaba kai ga tawboda sigana ai leire ai chair sina dining table ki extra chair duni se almiram leire sina nang tumi te sondana store room am leire sina bathroom am leire sini mayam sigi room se sumai komem lagi si sina mathak terrace leire terrace su amka na jen lamage me anda laida sini mayam terrace se ising tanki ani sigalia padi pune khaibo ka ma uba phange mayam do mayam sigi mafam sina nungai bada wai kaino ge agi thia tha ba gumba blanket phauba gumba dagi mopa pida phauba da nungai ba tege se carton ani se hanong chubada mathak tagi tare mathang nong si tawadu
लोरे मैम है सेपनी से लोरे मैम So thank you so much for watching everyone. So ngasi sige matang siga loisalage mayam. So please subscribe to biramu agi channel siga, like to biramu and comment to biramu mayam. Thank you for watching everyone. Bye bye.